Ngatho cia mwanya muno ni gucoka na ndirehoka no urathi na mbere wega. Itu ria kieha na maithori ni rigumeire Akenya aingi guku nenda-ini thutha wa kiundu gia kieha kiria kiahanika na gutiga Kenya anana magite mioyo yao hau. Ngari igiri, matatu na trailer ni cia guthana kiongo gwa kiongo na gucungiriria gikuo kia Akenya anana barabara ya Naikuru Eldoret kuria ngari icio cia guthana. Oroho maabitha a borithi ni marathi na mbere na gwetana na ndereba wa trailer ino uria urire thutha wa mutino ucio uria ugikorirwo kioya mioyo ya Akenya anana. Oroho ngari ya maabitha a borithi iria gutwaraga maratathi ma kigerio gia KCSE kiria kianjia muthenya wa umuthi cukuru wa Chesewang ni iguire na yakurumana na gutiga abitha uria gutwarithagia ngari ino na nguraro njuru muno. Akenya ni matuma ndumiriri ciao cia pole thutha wa kwamukira ndeto ici cia kieha na maithori cia kiroko kia umuthi mandino kuria Akenya anana makorwo magite mioyo yao kuhitukira accident barabara ya Naikuru Eldoret na abitha uria wa kiugurario muno thutha wa mutino uyu wa ngari ino iria yuma ya maabitha borithi na iria gukuite maratathi ma kigerio gia KCSE kiroko kia umuthi. Thengiũ muno ni kunyitanira na ithwe, tucemanie in our next video.